Intambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye kugarukamo abacancuro. Raporo nshya y'akanama k'impuguke z'umuryango w'abibumbye zishinzwe gukora iperereza kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyize hanze amakuru arambuye ku mikorere n'uruhare rw'abacancuro mu ntambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Abaturutse muri El Salvador bagiye koherezwa hafi y'u Rwanda no kwigumura. Byose ngiye kubwira ibishya ku bacancuro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi ni The QuickTimes News, yo gisabwa no kujya hasi subscribe kandi aho muri tugakomeza kubana muri gahunda zitandukanye. Muhaye ikaze. Iyi raporo igaragaza ko imitwe y'abacancuro itanga ubufasha ku rugamba, kwita ku bikoresho birimo indege z'intambara, ikanaha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyitozo ihambaye yo gukoresha drone, radari, kurwanira mu mashyamba y'inzitane, gukusanya amakuru y'ubutasi, gutegura urugamba, itumanaho rihambaye no gutahura umwanzi. Nubwo ubufatanye buhari kandi bumaze igihe, impuguke za Loni zigaragaza ko ubufatanye hagati y'ihuriro ry'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe y'abacancuro bwahuye n'imbogamizi, kwagaragaramo akajagari kenshi gaterwa no kutamenya utanga amabwiriza ndetse n'uyubahiriza. Imyitozo ihambaye no gukorana na wazalendo. Abacancuro b'abanyamahanga bafite ibirindiro bikomeye Ikisangani, Kinshasa, Walikale, Karemi muri Tanganyika ndetse na Kindu muri Maniema. Amakuru n'ubuhamya bitandukanye byemeza ko bakomeje kugira uruhare rukomeye mu rugamba rubera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Muri Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru no mu migi ya Baraka muri Kivu y'Amajyepfo, abacancuro b'abanyamahanga bahaye imyitozo imitwe ya wazalendo. Imyitozo ihambaye, imyitozo yarimo uburyo bwo kumenya aho umwanzi aherereye no kuyobora droni z'ubutasi. Ubuhamya buturuka mu mitwe ya wazalendo bwemeza ko abatoranyijwe imyitozo ari abize. Iyo barangije imyitozo, abenshi bajya ku rugamba kwifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bamwe muri bo bahabwa imbunda za mudahusha kugira ngo bahangane n'ihuriro rya AFC M23. Bahawe iyi myitozo harimo abarwanyi bayobowe n'abafatiwe ibihano na Loni, barimo Guidoni Shimirai uyobora umutwe wa NDCL ukorera muri Walikale, ndetse na umutwe wa CNPSK abayoborwa na William ya Kutumba. Ibitero bikomeye muri Kivu y'Amajyepfo. Hagati ya Mutarama na Werurwe 2026 abacancuro bifatanyije n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye yabereye muri Kivu y'Amajyepfo, bijyana n'ibitero bya drone n'ibyo ku butaka byagabwe mu bice bitandukanye birimo komini Minembwe n'inkengero zayo. Muri iki gihe imitwe ya wazalendo yategetswe kuva mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Ahise yinjira mutwe w'ingabo zidasanzwe za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uzwi nka Hibu, ndetse n'abacancuro bo mu mitwe itandukanye y'abanyamahanga. Abacancuro niboherejwe mu bice byose kuko hari aho batangaga ubufasha bwihariye. Bikorwa bikomeye birimo guhuza ibitero by'imbunda ziremereye, ibya drone ndetse n'ubufasha mu bijyanye n'ubutasi. Boherejwe kandi mu mujyi wa Uvira muri Mutarama 2026. Kwa mbere Gashyantare 2026 ibitero byinshi bya drone byagizwemo uruhare n'abacancuro b'abanyamahanga, byagabwe ku birindiro by'umutwe wa MLDP twirwaneho muri Minembwe. Hagati ya tariki ya 2 n'iya 8 Gashyantare, imitwe y'abacancuro niyo yafashije abasirikare bo mu mutwe wa Hibu kwisubiza igice cya Poezero gifatwa nk'amasangano y'inzira zijya mu miji ya Uvira, Baraka ndetse no muri Minembwe. Amasezerano y'ibanga na Eric Panses ubundi uyuwe ninde. Ibyo byose nabyo reka mpite nkubwira uburyo bimeze kugira ngo ushire amatsiko.
uyu Eric Prince ubwo niwe ngiye kubwiraho neza cyane. Raporo ya Loni ikomoza ku masezerano y'ubufatanye bw'imyaka 5 leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yagiranye na Eric Prince mu Kuboza 2024. uyu munyamerika azwi cyane mu buyobozi bw'imitwe y'abacanco irimo Blackwater. Prince yiyemeje guha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ufasha bwa gisirikare no kugenzura umutekano w'ibirombe by'amabuye y'agaciro mu bice bitandukanye by'ingufu yifashishije abacancuro. Muri Kamena 2025 ikigo cya Prince gifite icyicaro gikuru muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu cyitwa Quantum Global Consulting cyandikishishami rishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kigita Quantum Global Consulting Africa. Quantum Global kandi yandikishije ikindi kigo gishya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo cyiswe Vectors Global kiyoborwa na Christopher Slot ufite ubwene gihugu bw'Ubufaransa na Leta Zunze Ubumwe z'Amerika. Amasezerano Vector Global yagiranye na Minisiteri y'Imari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inshingano yo gufasha leta kongera amafaranga amabuye y'agaciro yinjiriza leta, kurwanya ibikorwa by'amagendo byambukiranya imipaka, ruswa n'inyerezwa ry'imisoro. Mu mpera za Mata 2026 Minisiteri y'Imari yatangaje ko yashyizweho umutwe udasanzwe ushinzwe kurinda ibirombe by'amabuye y'agaciro usimbura abasirikare n'abapolisi basanzwe babigenzura. Impuguke zigaragaza ko hari aho uhuriye na Vector Global. Impuguke za Loni kandi zivuga ko amasezerano ya Vector Global na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yarimo ibanga rikomeye rya gisirikare, aho ikigo cyahawe inshingano yo gukaza umutekano ku mipaka cyane cyane hafi y'u Rwanda ndetse na Zambia. Amasezerano kandi ateganya ko Vector Global izajya iha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo inama zihariye zijyanye no kugura no gukoresha indege z'intambara ndetse no gushaka abanyamahanga bahoze mu gisirikare kugira ngo barwanire leta. Intego nyamukuru y'abacanco no gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo kugira ubushobozi bwo kurwanya u Rwanda binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga rihambaye, imyitozo idasanzwe ya gisirikare, mu bujyanama mu gushakira intwaro zigezweho. Mu mpera za 2025 umwe mu bakozi ba Vector yamenyesheje izi mpuguke ko bitemewe n'urugamba rwakaje umurego. Intego y'iki kigo yahindutse gushyira imbaraga mu ntambara aho kwibanda ku birombe by'amabuye y'agaciro. Muri Gashyantare 2026 undi mukozi wa Vector Global yasobanuye ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yari yaritabaje iki kigo mu gutegura umugambi wo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi ba AFC 23 ndetse ko hari abakozi bacyo boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bawushyire mu bikorwa. Icyakoze mu kiganirizo impuguke zajyanye na Slot muri Werurwe 2026 yahakanye yivuye inyuma uruhare rwa Victor mu ntambara, avuga ko mu masezerano impande zombi zajyanye hatarimo kujya ku rugamba. Nyamara raporo yemeza ko abatanga buhamya batandukanye barimo n'abakozi ba Vector ziberekanye ko ari we wari ufite inshingano zo guhuza ibyo bikorwa byose bya gisirikare. Naho abacacu 300 baturutse muri El Salvador. Ikindi gice gikomeye kigaragazwa ni raporo n'uburyo kuva muri Nyakanga 2025 abahoze ari abasirikare n'abapolisi muri El Salvador bagiye boherezwa imbere ku rugamba rw'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo na AFC 23. Mu ntangiriro abacancuro bagombaga kujya batanga ubufasha ku bijyanye no kwita ku bikoresho bya gisirikare biri mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo, gusa nyuma bahinduriwe inshingano boherezwa muri Warikare, Baraka ndetse na Karemi. Impuguke za Loni zasanze ikigo cyitwa Importaciones de Producteurs Americanos CRD-CV cyaragize uruhare rwo guhuza ibikorwa byo gushaka muri El Salvador. Abacancuro barenga 300 bari biteguye kujya mu ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iki kigo cyanditswe muri El Salvador, nyiracyo akaba Juan Emilio Velasco Alfaro
Gonzalo wavuye mu gisirikare cy'iki gihugu afite ipeti rya colonel, ndetse na Rodrigo Antonio Tejada Alvarenga wari ufite ipeti rya lieutenant. Abacanshuro benshi bavuye muri El Salvador bahawe amasezerano y'umwaka umwe yatangiye koherezwa muri Nyakanga 2025. Buri wese yasezeranyijwe umushahara w'amadolari 2225 ku kwezi. Muguke za Loni zivuga ko bamwe muri aba bacanshuro basubiye muri El Salvador amasezerano atararangira bitewe n'ubukererwe bwabaye mu kwishyura imishahara basezeranyijwe na leta ya Repubulika Haranira Demokarasi ya Kongo cyangwa uburwayi bagiriye ku rugamba. Leta ya El Salvador yamenyesheje muguke za Loni ko itari izi ko abenegihugu bagiye mu ntambara yo muri Repubulika Haranira Demokarasi ya Kongo kandi ko nta burenganzira yigeze itanga bwo kubohereza. Nuko bimeze aba bacanshuro amakuru avuga ko bazoherezwa hafi y'umupaka w'u Rwanda. Bwo turakomeza gukurikirana turebe uburyo ibintu bigenda. Iyi ni QuickTimes News, ngende Benga Oziana, ukisabwa no gukanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza cyane.